ariko by'amaburaburizo uzazane kimwe ni ukuvuga ngo kontra yawe kugira ngo ube extended cyangwa se tukongerera amasezerano nuko uzaduha kimwe mu bikombe bibiri bikinirwa hano mu Rwanda niyo mpamvu bamuhaye amezi 6 ashobora kongerwa mu gihe yatwara kimwe muri ibyo bikombe bibiri birumvikana ko yaba bahaye na qualification mu mikino nyafrika. Icya kabiri umushahara we ni $4,000 by'amadolari iberi ishyira ku 1,450 nkunda kwabara mu manyarwanda kugira ngo abantu bumve ko umutozo wabo azajya muhemba mu manyarwanda ranigera kwara mu $4,000 by'amadolari by'amadolari kube 1,450 dolari uko rihagaze ivunjisha azajya hembwa miliyoni 5,800 yego z'amanyarwanda 5,800 buri kwezi azajya ayakorera ubwo urumva nkubira 6 mu gihe cy'amezi 6 mu gihe cy'amezi 6 ubwo azaba hawe miliyoni 34,800 cyane ubwo uwo mugabo ayo mafaranga agiye kuyakenyereraho natsi n'imikino bwo azashyiraho n'uduprima zabona Rayon Sport igomba kumuha imodoka birumvikana igomba kumufasha kwideplasa hanyuma n'ahantu agomba gutura Rayon Sport igomba kuhishyura ubwo urumva ko yari amafaranga ya take home cyangwa se aza ari ayo kujyana gukoresha ibye iwe hanyuma Rayon Sport muri iyo gahunda rero bakaba banavuze iberi bati ntabwo twagutuma ibikombe tutaguhaye intwaro bimeze bite nibyo twavugaga akeneye abakinnyi bagomba kumufasha kugira ngo tware ibyo bikombe twagiye tugaruka ku mazina menshi ariko izina rigezweho rwose bambwira ko nta n'igihindutse uyu musore tugiye kugarukaho aza kugera i Kigali uyu munsi ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Cameroon akaba ari umukinnyi witwa Jules Ahumako Biyumura urumva ariko ubwo bafate Jules Ahumako urumva yashaka bifatire Arma Arma Jules Arma birahagije hanyuma Jules Arma ni umusore mu by'ukuri wavukiye aho bita Douarani mu gihugu cya Cameroon akavuka ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1999 bituma bimuha imyaka ubwo n'ingahe ni 26 urumva ni umusore muremure kubera ko apima metero 1.85 wambaza ngo akinahe ntabwo ari umuwinga mediateur ahubwo numu center forward aba center forward nabano bita twita abantu 9 urumva abataka typique rwose ni 9 urumva hanyuma uyu musore akaba muri 2022 Arma Jules yakinaga mu ikipe bita Les Astrins iwabo idwara hari muri 2022 ubwo icyo gihe harimo nibwo rwose yaje kwitwaramo neza anahamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru ya Cameroon abantu bagiye babona amafoto uyu musore Jules ari kumwe na ba Brand Mbemo urumva ari kumwe na ba Maxime Choupo-Moting kubera ko impamvu yahamagawe agikini wabo yabaye top scorer anahembwa nk'umukinnyi wasinze igitego cyiza uvuga ngo ari top scorer ariko kubera ko mu bitego yatsinze ari ibitego cyiza cyabaye kirushanwa urumva ko ari umukinnyi ufite forme zikomeye cyane bituma hamagarwa mu ikipe y'igihugu icyo gihe rero ari muri Les Astrins amaze kwitwara neza nibwo ikipe yo mu gihugu cya Tunisia yitwa Club Afrique yamubengutse iramugura imujyana mu gihugu cya Tunisia ajya gukinayo agezeyo umuntu yavuga ko wenda bitamukundiye cyane bituma batandukana kugeza ubu nta kipe yarafite yaravunitse kuko agezeyo yashize umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri Club Afrique nyuma yo gusinya yakinye umukino umwe ahita avunika ajya muri rehab kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta handi hantu yongeye gukinira kuko yahise atandukana n'iyi ekipe wumva ukuntu byanihuse yagezeho mu kwezi kwa 7 2024 icyo gihe nyine ahita anatandukana nayo uwo mwaka ushize kubera imvune nyuma yaho nta ekipe yari afite yari yicaye nta kipe afite umva imibare rero neza isobanutse muri sezo ya 2022 kugera 2023 yari wabo idwara mu gihugu cya Cameroon ikinira ya kipe yitwa Les Astrins yego urumva kubera ko aribwo yarakigeramo yakinnye imikino 3 atsinda ibitego 3 hanyuma sezo nziza yagize twavugaga yari muri 2023 2024 akiri muri iyo kipe yakinnye imikino 7 atsinda ibitego 10 urumva ko rero toyizamuryana icyo gihe nabwo yabaye top scorer bakanamuhemba nk'umukino usinze igitego cyiza ajya muri Club Afrique ntabwo rwose ho yakinnye imikino myinshi ariko yasize itsinda ibitego 2 yatsinze ibitego 2 mu mikino yose yikiniye urumva ko ari rutayizamu umeze neza rero amakuru avuga ko rero uyu rutayizamu nta gihindutse rwose n'itiyendegeye abantu bagiye bayibona araza kugera i Kigali uyu munsi
ntabwo aje muri teste ahubwo yamaze kumvikana na Rayon Sport. Ikiba gusa ni ugukora dutushe duke mutoza akareba uko ahagaze, bakanareba niba umubiri we umeze neza, ubundi bakaza guhita bamuha amasezerano. Rayon Sport ikora ikintu cyo kubaha amasezerano y'amezi 6, nabo baraza guhabwa amasezerano y'amezi 6. Impamvu bazanye uyu musore Jules Arma nuko bari kureba bagasanga ntabwo Faringanye bari kumubara mu mibare y'isezo, kuko n'ubu tuvugana Faringanye aracyari wabo mu gihugu cya Senegal. Avuga ko mama warwaye yagiye kumwitaho, ariko yagomba kubanza guca muri Senegal. Bakavuga ko rero niyo yaza ntabwo azatanga umusaruro byuzuye 100%, agomba kugihabwa iminota mike. Anafite none imvune ikomeye cyane nk'iriya yo mwivi, kandi ivi ni igice gikomeye cyane mu mikinire, donc rirahambaye, rirakomeye cyane no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iverega iyo ugenda urahina cyane. So gashyirana ubwoba bwinshi, ntabwo apfa kubyizera ko azongera kuba ari mwiza. Ni igitekerezo cyiza mu by'ukuri kuramforsa ligne yabo ya attaque, surtout ko byanabafasha kuribera Asmani akikinira ku ruhande, kandi umuntu abikina neza cyane Asmani rwose ku maguru yombi, indyo nimo abasha gukoresha neza. Urumva bagize n'iriya mvune ya Basane bihita binabexija nyine ko ntuzafata uruhande Asmani, abandi bagasigara barwanira urundi, abandi bahari. Wenda Fonganye ashobora no kuba mwiza pourquoi pas, ariko afite n'uyu Mugande bro, uyu wavuye muri Kagwa nawe azagomba gusinya, kandi nawe ni umuwinga buriya. Urumva ko afite rutayizamu nimero 9, Kagwa yafata uruhande rumwe, urundi Asmani akarufata, yaba ari atake nziza. No Mediane wibuke ko Ngong na Bedi nabo baraboneka vuba cyane, nko muri retour bazaba bahara n'abantu bafasha. Pizarro nawe ahagaze aho ngaho kuri 6. Urumva ko bitangiye kubara. Fite defense y'Usudianya yayobora Rushema cyangwa Emery, umwe muri abo babiri. Mfite iburyo arahari nta kibazo, Kabange mbona bikina neza, arazamuka na defanda neza. Ibumoso nirwo ruhande rutarafatwaho icyemezo, bagenda bahindagura. Izamu bavuze Olivier nubwo bataramugura, ariko ngena nabagira inama rwose yo kumugura, bakeneye umuzamu. Fete baguze rutahizamu, baba bakeneye umuzamu na 3, baba bashaka 3. Nimureke tubanze dutumike umundi twongere tugaruke mu kanya gatoya. Sagura Cash hamwe na RBA. Ubuyobozi bwa RBA buramenyesha abafatanyabikorwa bayo bose ko muri bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani ibiciro byo kwamamaza kuri RBA byagabanyijwe kugeza kuri 30%. Ni gahunda izamara amezi 2 guhera tariki ya 1 kwa 12